The two stories read to us in our Bible reading are significantly connected. Genesis 28:19. I shall name this place Bethel, the house of God. God is indeed in this place, and I did not know. Jacob has come to his full realization that God is present in all places at the same time. And Matthew 16:18, upon this rock, Jesus said, upon this rock foundation, I shall build my church. Any life that is founded upon this rock shall never be shaken. There are 3 points that I will be sharing with you very briefly today. The first one, two different contexts separated by space and time of about 2,000 years. But they are significantly related. They are significantly connected. The stone of Bethel finds its fulfillment in the rock foundation of Caesarea Philippi. Upon this rock I shall build my church. Any life that is founded upon this rock shall never be shaken. That is the church which is available to you and me. It's available to everyone, the church of Jesus Christ. And secondly, Christ is the source of all that is right. All human situations, in order to get God's approval, must measure itself from Jesus Christ, who is the source of all that is right. I am the way, I am the truth, and I am the life. There is no other way to my Father unless through me. And thirdly, the stone of Bethel and the rock of Caesarea Philippi define precisely that God's searching love will always find us in our very own chaotic situation and bring us peace and joy and bring us home to eternal God. Do not be afraid, Jacob. I will be with you and protect you, and I will always be with you until the end of time. Na watu na yada na pedeli na imbale e koto e na nonra archives levu na chiu i tukuna na archives so tukuna archives in materi tu e koto e na nonra mbula baka chiu na nonra tradition na nonra culture e tune bola tambu e koto kina na bosa e tolungo na watu pedeli kena imbale e ndua mbaunga na kambi mbingo erto seni tawas kauna bangatati kona baka sama tito mboya weekenda ena singa lebu ni singa indai au sabato ka na watu ngo ko pedeli sa tiko e kena kalo kausa senga tiko nikila ena ndala ni watu ngo au na taraki na nongolotu ko sa yabuta kano nambula ena ndala ni watu ngo ena senga ni abalatira e rua na tala noa ndui au kaitor kena basa pertania e rua na tala noa ndui two different contexts wa sei rauto ka ndo nanga unambalabu rauta ni rua na undolu na ambaki ya tatau batar kena imbalembale sandusi na ibola tab makawa sandusi kina ibola tambuwo. The fulfillment of the Old Testament is in the New Testament read to us today. San rotigo ko Jacob san rome na pale ne iso enta kilani talano sa seningai wali suikenda talikina san rosa ala imbo de manda mo ko sambo de manda ke o kula seningai ya to me ke na ko ne iso sandabo sangeranga
Raida nduna tanda raida ni semati tu malangi ke buru-buru. Ena nduna kamba-kamba. Karaida nangi losi ni kamba dake era sirusom. Sangai rongo mai nduna bosa ena ndaku ni kamba-kamba au sa tio bata keiko chekop. Ka koni rere, ka koni tanga ya. Au sa nomu kalou. Au na tio bata keiko mea dhabasara na keni yoti yoti. Abanduria na kali na singo ya na batu ya kanta rongoda tiko na kena bosa e na singa inde indai. Na batu karawambauta na ndauli bola bola kei na buku ni raida na mbula bachiu kena beka watu kuna tiko mailiwa na una wena mboni kuwa ni ndusi nga na batu ka nduri mai sisari ya Filipai. Taraga to 26 pa ilo chisu araka na tamata ni oya woka. Oyawa Mosese, oyawa Wilechia, oyawa Ndober na profeta, oyawa Charmaia. Adaban dono numa mebeletiao. Sau mana taro pita ngai tu na ni soli buana taro. Kayo pito kemuni na Kristo na lube ni kalombula. Kay kao kino pita chisu be pita enandela ni batungo. Na batu ko sa batu sangori Kristo na lobe de kalombola e na tarakina na nongulot. Ko sa yabuta kano nambula e na ndela ni batu ngo Jesu Kristo. Seni centenary abuta ki be Jesu. Ko sa yabuta kano nambula na ndela ni batu ngo Jesu Kristo. Tarekana ngulot e na senga ni yabala tirawa ena seli dulu mana mata-mata ni korietes. Yuna songota wa setana nindua ena ndolabra. Ona ndolaba wa na mata-mata ni koro kina bulata mundu setana nindua ena songota ra. Sandu si na ibola tambou, na ibola tambakawa kina ibola tambou. Sandu si Kristo, sandu si Pechisu. Kristo sabaka taudo tai kina na ibola tambu. Christ is the fulfillment of the scriptures. Pasangarana ibola tambu, pasangaraba da kulea, mokulea kina na bula tamundu. Sana ibola ngori endusiao. Ibola ngori endusiao. Au krea mena tiu ikiana nonda ambauta. Kina nonda rai, indarangoda tiko na bosa di kalou, ena singa indai. Ongori talanga ni matai ni baka sama, au bia bandei taki kanda talakina indai, sandusi wei Kristo nambula na ibakandei ni nonda ilaulako. Taura na batongo na nona kali o Chekope, le mutare wai wai au sabato ka na batongo ko pedeli, a vale ni kalau sa tiko waka indile kere kalau kau sa senga tio nikla. Sabai bandei taki na turango Jesu Kristo. Ni bosa ngori ni Chekope mai pedeli sandusi koya. Sandusi Kristo e sengata lindusi be indua. Endusi kina benga una tawa madale tueliu. Endusi Kristo. Tala ni batungo na tarakina na nongulotu. Sai nagiti ko ni baka sama bayalo. O barota ka menonda indai. E bati tombutati ko na nonda kilei Kristo dei tio ki non de lolako. Ta bati tombutati ko na nonda kilei Jesu Kristo kendri baba ko slilotu. Men dei ki non de lolako e na buru-buru. Era kana buku di bolotambo ni tolu nambaki na ministry ne Jesu according to Matthew's gospel. Gospel ni Matthew e tolu nambaki na ministry ne Jesu. Ia ene katolu nambaki ene tekibu nambaki. Ela koba kina o Jesu ne la longo. Ko non telesoni ko buna utati ore singa. The beginning of the third year, the beginning of his third year in ministry. Ela longo e tekibu mai Caesarea mai Filipai era kana buri bola tambu. Ila la ko ba mesa yango. La ko ba kalo ni Jesu. Tekibu saranga mai na karite tebu. Ai Caesarea Filipai. Ka kautayani ki Jerusalem. Ila ko se mati
Sisaria Filipai ti o bata kei na duru baka tui mai Jerusalemi. Kana isema ya. Sa oti ngaya sa kaubalatai kana isema. Sa oti na kaubalatai sa tuda tale kana isema. Sa oti tuda tale sa kauda kira turanga. Sa oti no na itabi bura-bura ni mai liata mata kina. Sa lesu tali lo malangi e no na itio nga. Endau tio kina na itio bakalo. Kalako mai bura-bura e nandona inaki sangaraba o tile kene inaki. Sa lesu tali ki lo malangi. Ia sa tio bata kei kenda. Dau ki lau sa tio bata kei ke mundohu. Ena bai singa kena. Kaya tamo sara di patau tio te kei bura-bura. Sanga una binaka, sanga una ndonu, e wande itakira tau tio kina, na tisa ipeli na turanga, mero tu reida wa rambai lebu tiko. Na bura-bura rambai lebu sa tandola tu. E lesu ni salam bole-bole. Wakainda sa te bula koma tiko. E na singa indaina. Sanga una ndonu mero tau wakelia tale kina, na ti tombu ni nonra tau kilai Kristo. Torai di Ciso, sanga ni o Moses o kemuni. Ni sanga talanga yo Jeremia. Sanga talanga ni ndo berto na profita. Ni sanga ni profita ke muli. O irango ara kadimi mai ndo langa una mera tukuna na romo ni kalau sa oti non rei tabi sa lesu yani buana kalau. O ikemuni sa tunde ga tau mundo. Na kalau sambula na kalau satiko. O ikemuni na Kristo. Na lube ni kalumbul. Kemuni na ibaba kosli lotu. Na matata ni nonda wambauta e kotonga e na ti tombu ni nonda kilai Kristo. Enda sureti tu enda indai menda waka ti tombu tatale na nonda kilai Kristo. E na ilesu di salam bole-bole enda duruma tiko ena singa niko. Na raida tiko na pepa ni wei singa rasa rada waka ukuandia nonda wei litaki ni mata ni tu. Tobulei me paka torimina kana wanuongo. Maleta na ndrende ni ngau na ndasa drum. Ngau na mbole-mbole. Sa senigayanga me una talo tatale. Uni sakila na bika utukuna. Na mbole-mbole ni ngau na kena rebaki. Rebaki la na ngone, rebaki la na tamone, rebaki la na bubale, rebaki la na leni banua. Na history ni lotu keibiti. Ka keda sara mbeleta na lotu wesele biti ke na lotu ebiti e koto na history e bola ko Dr. Harold Wood. To tala i lotu Isele. E teibu mai na dhambe ni lotu, na tirika walu tolu sebulu kalima, me adhoba ninda sa mai tuba tai kenda, tirika diwa, ono sanga bulu kawa, ke na history e tunei bola. Ka kede tukin. Pinaka me dana wili katale, ninda mera ni songoyani na kena wana numi na mbaki ono sanga bulu, onda tuba tai kenda. Toi lotu e biti. E tale ibia una bola ni Harold Wood. Na nona introduction, na ikau ni nona ibola. Ni merenda wilika na history, enda wilika rao nona introduction. Na introduction de tolo kida na tala noka ibunibi. Kwa nga na bunibia. Ya na iteki bu na ibaba rao ka ibiti. Ilako na Queen's Road, na King's Road, elako ibei, e teki bu e bunibi na kena ibarao. Tibuta sanga ibunibi. E kaya na turangawa. Ang kore sarabi bunibi toka, tarai dentro le cime de triangoli rai da tali mataka. E vidra ka bimbi ni panuongo e bola ito nanduro cime dengo. Ungai rai da ni dambe ni singa. Panu e dhanra maikina, kadila maikina na singa ni panuongo. Ka indita ki mele bola ito ika. Na rarama ni lotu bakaristo. Ka dambe mai e viti e na tirika walu tolu sebulu kalima. Kakauta mai o William Crossi kei te vita kakili. Mundu kira na be kani oti na mbuto vila na rarama. Ai muri mai na buli ke na matritu. Apadam bera oti na kalo. Na nona rarama. Ene bonongo. Kai kato Harold ngona itegi bu. Ni saba endola kamembaleta na Willy ni lako na King's Road, se na Queen's Road, se lako i vesa i vite da batale. E lesu tale i bonibi. Lesu tale i bonibi ngala i bando don taitare mekia. Beta bonibi na i barau ni dondo no kai vite. Era zambo se tio ndale ni matritu, na liuli ni matritu. Na be isule lebu ya na Constitution Review, kambaleto ndabu ni wabula wa. Ya bila kamenda na numbi bonibi.
Pano ituki na nararama ni panuongo. Nararama kautamai. Nararama lebu ni kalau. Kalutuki na nambuto-buto. Kebit. Kemanisa na ibaba ko sa lilotu. Jisu na iparaw ni Dondon. Enang kay Dondonu nga ng Dondonu. Ni sa baraw taki may Jisu Kristo. O koya na iparaw ni Dondon. Pita ka to na may Jisu turanga. Ito kay ngole tali may day. O day tali may kitong kay ngole kin. Kitong ngole nga may kemuni. Kemuni nga ito may kemuni ng bula. Siya nga talin doon na banua. Outside the box may tukin na ng bula. Kemuni doon nga. Jisu na iparaw ni Dondon. Totoo ka na kospeli ni Choni. Isereki Jisu. Baleto Choni era daw ka na buko di voltamu la spiritual gospel. Vedere non alebiti Jisu o Choni. Kasi ni ba kaya orto na synoptic gospel orto kospeli etol. Madi o mari ka batagay look. O Choni ang dua tani. Sinila ko may bay Mary ke Joseph o Jisu. Kaya bang ko Choni wasendua. Tinendua kinatolu. E na iba tekibu sa ambula wa Jisu. Sa tiwa bata kay nakalaw wa Jisu. Asa kalaw ko Jisu. Tikine tolu. Sa senindura ka sa ambuli. Ito e bura-bura inday. Me sangalin buli ako kuya. Nothing in the world that is created was created without him. Everything that was created through him and by him. O Jisu. Anonda nino yo binakata mo sawa ando siya tiwikanda. Kanda bambauta e nararama ni gospel ni Choni. O Jisu e bakay tabi na baimbuli. E namatay ni ngauna. Tawia kambuliana tamata. May toba bata kay kenda to. Kaudi kenda to. E na ibarao ni Dondon. E na bulaw lebu ni baimbuli may lomalangi. E na ambulikin. Kambulikin na bura-bura. Kaubian do siya tiyon dahin dahi. Kemuli. O ni barong tiyo may na besay biti. Kaya nanonda bura-bura. Na bulaw nga waya may lomalangi. Me lesu kina na tamati. Kaya sa menre na ilawalako. Senga talindo na banuay bura-bura. Lesu nga abay Kristo. Lesu nga abay Jisu. O kaya na ite-ite po ni Dondon. Araw tame sa andi na Dr. Harold Wood. Kaya menre o biti. Langay bunibi o biti. Bunibi tunga kina na namun Dondon. Kaya menre ng bulang inalawalay biti. E tunga bunibi na namun Dondon. Ni tao tatao na ilawalako. Me tekibutale bay Jisu. Na ibaraw ni Dondon. Enang kay Dondonu nga ng Dondonu. Kaya bakasa baraw takitale bay Jisu. Na ibaraw ni Dondonu. Enang nonday lalak. Enda baba ni manaka ni Tangaraba. Endola kalawe tuli nga na katubuan na kakita nga. Ang bula na ba demo na sautu. Anondang bula na bura-burong ko. Anondang bula na bula sa amberamay. Sa tunga enalingay Jisu Kristo. Enang dala ni batong ko. Ang nataraki na nanungulot. Kaya sa yabutaka no ng bulan ng dala ni batong ko. Ang nasongota buwan ng mata-mata ni koro yatesi. Kau nandolaba buwan ng mata-mata ni koro kinambulot ang mundo. Nakatol sa ikaw binakata may tukuna. Nung sa latinit lang akin na nangwitabi. E na matayan dahinday. Na batong may pedeli. Na batong may Caesarea Philippi. Sa bato ni nonan daw so tabi kandala kalo. E na banua ni nonda nuing kawangawa. Ni nonda lenga kina nonda oda. Ano ya ando so tabi kanda kina na batu may pedeli. Oda tu o check up en boni singoya. San rera baki so sanga inro. Abandi taka me samo de sangereida. Au sa bato kana bato ngo ko pedeli. Sa tiko po hindi na kena kalo. Kau sa siya turikla. Sa oti na nona rere, sa oti nona tangaya. And the bambauta na kalaw sa tiko. We believe in the omnipresence of God. God is present in all places at the same time. Tiyo ba tayo kanda ngo? Tiyo ba tayo tiyo ni tutulisala may nangon sa may napalilot. May rasyon ni loto. So liya tuwi kanda na ngalala na kalaw. E tiko na biyasa na kanda nga. Ko Jisu Kristo. O biyendo siya tiyo hindi hindi. E nandala ni batong ko. E natarakin ang guloto kayo Jisu Kristo. Sabay banday taki bertonti sa peli. Sabay banday taki may pita. Erto sa yalong ganga merto. Lawayani ki bura-bura.
katukuna na itutu ni mbula ni tutu ni sautu na itutu ke Yesu Kristo. Kemani na ibaba kosli lotu itine sa tiyo na nung itabil sila ibon din dahil seba nuwa daba nga enda so taba kina na lenga na banda itaka din dahil ni satu nga kina linga ni kalo na loloma lebu nda wibambulay ni kalo sa solia bay kenda na badengu na marao kinambula sa uto. Ano ang out? O so taba tiyo kina ng bolem-bolem ni mbula. Uno sarangango di tu kina na loloma lebu ni kalo. Akana daurabaw kinanona kawanga karto sa kolay dimba na biyang unu na wasa-wasa ni singo ya sangay kaditi ko non roto liu ni boto lele to boto tiyo kina kinawanga lebu zalaw tiyo may to sa siginala to siginala nilenga alaw may nawanga lebu dapat nilenga kito sabi ang uno sa kolay dimba zasa nga naway awa tingway bita nga una singa naway o tingway bita lising tubig ke mundo ito na bokete tiyo sangwa na bokete tau na bokete tombura kay wasaliwa tau na bokete tombura kay wasaliwa kau tabay solia berto na mukay wanga berto sangon berto sangay kila i wine rock na turanga kabola ni tarnoa e kainin daw kuitu na udi way lebu na bura-bura na Amazon may South America e kau tamay na way totoka may na loma ni Bebanua e na loma ni Ulo ni Banua lebu na loma ni Banua o South America kau tayani kina wasaliwa tau tauran tonguno ba Banua era tu kolay din ba tu kina bengun way ia satu kina nambul satu kina way se Banua da banga e kemone ni lotu ti onde indai e kemone ni barro ti mai ena singa ni koa ka ku ni bengole akinu waka sam Banua da banga so taba ti kina nam bolem-bolem ni lawlako ci sunga ena so tabiko ci sunduan-duan ena so tabiko ena so taba na nomuleng au satiko kalau satiko na biasa na kedanga au satiko bata ke kemundo kaya do besara na ibata o ti ke buru-buru au sa anu mai meu dabe ke ako wambauta ina kauta ani na itutu ku tali ngo ono daba nga endo so taba kina nenre na biang uno na launga na bolem-bolem ni bubale na itabi se daba nga chisunga ena bukeiko chisunga ena bukeikan ena ndela ni batungo ena tarakino ngulotu ko esa ya butaka no bulan ndela ni batungo ena senga ni abalatira au sa batoka na batungo ko pedeli vale ni kalo sa tiko ba indine kena kalo kau sa senga tiko nikila enda sa ko so mas ni buke ke mami na no muni bosa ke misarongol sa bura-bura bolem-bolem ke misatio kena Nabe ka kem sotaba ne laula ko ni bulango. Ia kem saba ka bine benaka. Ikoni sa tunde ka tau mundo. Koni sa tiko ne bia sana ke nga. Anua kem sotaba kina nandrekea na launga ni mbula. Nabe kandendre kem druma. Oni sa tiko ne bia sana ke nga na kalo. Oni sanda usolia be ke mami na wadengu na marau na reki ke na inui. Ne tomani na mbula ke na kene lo lako. Kim sabaka wina binaka na nomuli bosa be ke mami ena singa inde indai. Ni maro ena nomuli bosa era barrongo te mai na singa ngo. Ne me bata na wadengu. Sa soli mai pedeli. Sa soli mai Sisaria Filipai. Kim samasu na damuni chisu ni mami turanga kai bambula. Amen.